Webafowethu kusolwa ingcindezi ke uZuma abhekane nayo ke lapha ke oyimanager ke kaKhuzani emva kokuthi ke aqaqulule ke amafayili ke lapha ke ngokudayisa ke komculo kaKhuzani online ukuthi ke aphi ke ama platinum ke kanti aphi futhi ke amagolide njengoba ke umculo kaKhuzani ke uhamba kahle kakhulu ke lapha kuZuma ke uphoqelekile ke ukuthi agcine ke seveza ke nampo ke ubufakazi lobo naye abushoyo ke ukuthi ke uthi bengathandi ke ukubuveza kodwa ke uthi uphoqwe ngabalaleli ke lapha noma ngabalandeli bomculo ke kaMaskandi ubhale kanjena kuZuma lapha ekhasini la kuthe uthathele ithuba lokubingelela bonke ke abathanda ke umculo kaMaskandi wathi ke ucacisa ke indaba ke yama platinum ke ukuthi uKhuzani ke udayisa kanjani ke online uthi ke uZuma ke uKhuzani ke owanqaba ukuthi ke aveze ke icertificate ke lapha ke zokuthi ke uqonyeliswe kanjani ke ngabakwa Razer ke lapha ke ekudayiseni kwakhe ke online uthi ke uZuma ke lento ke ngabe kade wayiveza kodwa ke uKhuzani ke wanqaba bathi uKhuzani ke useke wawashaya ke ama platinum ke lapha ke online ke kanjalo ke namagolide kusho uZuma ke oyimanager ke yakhe ke lapha ke uKhuzani ke umfo kaMpungoso uqhube wathi kuZuma ke lapha ke uzosivezela ke ubunye ke ubufakazi ke obukhombisa ukuthi uKhuzani ke online ke udayisa kangakanani ngoba ke sokunendida esikhona ke lapha ke abantu abaningi ke bebelokhu bemhloloza ke ngemibuzo wasephoqeleka ke ukuthi ke akadonse ke amafayili ke ngaphansi ke kwamashalofu ke ukuze ke approve ke izwe ke ukuthi uKhuzani ke uyadayisa kangakanani na umculo wakhe ke lapha ke uqhubekile ke waveza futhi ke uthi ke lento ke yokuveza ke lapha ke ukuthi umculo udayisa kanjani online ke uKhuzani wathi ayithandi ngoba ethi ke akafuni ke ukuchoma kusho indlamlenze ke emculweni kaMaskandi ke lapha ke khuluma yena ke uZuma ke lapha ke waveza ke nanokuthi ke ama unit ke abalwa kanjani ke uma ke umculo kaMaskandi ke kuthiwa ke ushayeke lapha ke platinum noma ke igolide ke ubuveze bonke ubufakazi ke wasethi ke uzobuya ke nawo ke uround 3 ke lapha ke okubufakazi bokuthi uKhuzani ke yipi ke into ayihlomlile ke ngokudayisa ke online bafowethu awuhlale khona la ngikuphathele ke noluka Masondo ungasuki.